Actuellement, nous sommes au centre-ville, au rond-point BDG. Les M23 sont en train de tracasser la MONUSCO. ngira ngo uwo dutangiranye uri kumva ibintu ari kuvuga. Iyi ni video yakomeje kugaragara yakwirakwiriye, ubona ko yafashwe n'umuntu wari wihishe ahantu hejuru, cyangwa se ari nko muri etage hejuru ahantu hari ibintu by'ibishitingi, ari gukamera amamodoka ari hasi hari imodoka za MONUSCO. Ni muri Goma nkuko iyo video itangiye ivuga ati hano turi mu mujyi wa Goma, avuga rompe bariho iyo mu mujyi wa Goma, rompe bariho avuga ati turi kubona imodoka za MONUSCO zahagaritswe n'ingabo za M23 n'ubundi ziri gukontorora uriya mujyi wa Goma. Ati abasirikare ba M23 bari kwambura imbunda abasirikare ba MONUSCO. Atariko abasirikare ba MONUSCO barazimanye. Uyu mugabo akomeza abafata ano mashusho, wumve. Sont en train de demander leurs armes, mais la MONUSCO refuse de les donner les armes. Abyumva. Uyu nguyu yakomeza avuga ati MONUSCO yanze guha M23 imbunda zayo. Ubonaga ko ari imodoka zigera muri ebyiri za MONUSCO ziri mu muhanda, M23 yazizengurutse iri kubaka ngo imbunda, ngo muduhe imbunda zanyu. MONUSCO yanze kuzitanga. None uri hirya nawe uri kubireba akavuga ngo simbunda gusa, ubwo M23 iri kwaka abasirikare ba MONUSCO n'ibitelefone bakoresha cyangwa se amatelefone. Ndaje ngubwira iby'iyi video. Ngira ngo urumva uwakomeje afatwa amajwi avuga ngo noneho ngo imbunda bazibakuyeho ndetse n'amatelefone yabo bayabakuyeho. Ni amatelefone bakoreshwa n'abasirikare, ya amatelefone akoresha satellite yarafitwe n'abasirikare ba MONUSCO, bayabakuyeho babakuraho n'imbunda zabo. Iyi mashusho yakomeje gukwirakwira, ni amashusho ngo avuga ko nkuko nakomeje kugenda mbibona mu makuru hakurya ngo ni amakuru avuga ko ngo abo basirikare ngo ba MONUSCO ngo bari bafite mu modoka zabo ngo bano bantu bahakinga, bano murabazi, bano bagaba ibitero by'ikoranabuhanga, bashobora kwinjira muri systeme yawe y'ikoranabuhanga bakaguhakinga ibintu byose, bakaba babishyira hasi systeme zose. Bivuga ko ngo muri izi modoka za MONUSCO ngo ubwo zari ziri kugenda zahagaritswe n'abasirikare ba M23 mu mujyi wa Goma, kuko ngo M23 yari yamaze guhabwa amakuru n'abatasi bayo ngo n'abamaneko bayo ko muri izi modoka za MONUSCO ngo zari zivuye muri Tanzania, ngo zari zizaniyemo bano bantu b'abahanga mu by'ikoranabuhanga, bamwe twita ngo nabahaka, bamwe bashobora kugukubita igitero cy'ikoranabuhanga gihambaye cyane. Ngo bivuga ko ngo ari South Africa ubwayo yari ibyihishe inyuma. Ngo South Africa yohereje abahaka bayo, ngo abo bahaka bayo binjirira muri Tanzania. Bamaze kugera muri Tanzania, Tanzania ibaha ibyangombwa bigaragaza ko ari abene igihugu ba Tanzania kandi ari abanye South Africa. Ngo bahita bazira mu modoka za MONUSCO binjira muri Kongo, nyine bari bamaze kwinjira muri Goma. Ngaho byavugwaga ko ngo abo banye South Africa bari baje bafite ibyangombwa bya Tanzania, barahawe ubwene igihugu bwa Tanzania, ngo bari baje guhakinga ikirere ubwo ngubwo ni ikirere kiri hano Goma n'u Rwanda, nyine muri biriya bice biregeranye birafatanye, kugira ngo babashe guhakinga bakureho ubwirinzi ngo bw'ikirere. Kuko ngira ngo mwagiye mubyumva ko buri gihe bavuga ngo u Rwanda rukwiye gukuraho ngo ubwirinzi bwaho bukamanura ubwirinzi bwaho, cyangwa se bagakora ubwirinzi bwaho. U Rwanda nuko ngo rwashyize ubwirinzi ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo mu rwego rwo kugira ngo hatagira ibitero biva muri Kongo bikaza bikaba byabangamira umutekano w'u Rwanda. Niyo mpamvu buri gihe uhora ubona bavuga ngo u Rwanda nirukureho ubwirinzi bwarwo, nibugabanye ubwirinzi bwarwo gutyo. Ni ukuvuga ngo biravugwa ko ngo aba bahaka bari baturutse South Africa bakinjira Tanzania bafite ubwene igihugu bwa Tanzania, ari bwo bari kugenderaho, ariko arabanye South Africa ngo bari baje guhakinga bwa bwirinzi buri kurinda kiriya kirere nyine bwashyizweho n'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo noneho ibintu byose bibe byabasha guhungabanya ikirere, yaba ubwo ngubwo cy'u Rwanda ndetse na hariya hafi yaho nyine. Ubwo n'ubwa bwirinzi nuko ngo ubwirinzi buri mu kirere nk'ubwo ngubwo ni bwa bundi bushobora gutuma hari indege yakwinjirira, hatari drone yapfa kukwinjirira ngo ije kukurasa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo bwirinzi rero ngo bwashyizweho ngo bano bahaka baturutse South Africa ngo bari baje kubuhakinga ngo ibintu byose bahite babishyira hasi, ubwo bwirinzi babushyire hasi. Ariko ngo bikavuga ko ngo M23
abo bantu ngo yabafasha. Ayo ni amakuru ari kuvuga bivuga ko ngo bishobora kuba ari ubutasi buhambaye cyane M23 yakoresheje kugira ngo ibashe kuba yamenya ko MONUSCO ishobora kuba yinjije muri mu gace iri gukontorora, ishobora kuba yinjije abantu bafite ibyangombwa bitari byanyabyo ndetse bafite n'ibindi bintu biri mu mashini yabo, kuko ngo izo mashini bakoresha zikoreshwa mu buryo ki bw'ibanga rihambaye cyane. Ariko ubu tuvugana ngo bamaze gufatwa nkuko tubibonye muri iyo video. M23 ibanje kubakuraho imbunda ndetse ibambura n'ibyo byombo byabo ubwo n'amamashini, ubwo ibindi turaza kugenda tubimenya. Ibyo nibyo maze kubona biri kuvugwa hakurya iriya ku mbuga hose, ndavuga nireka nabyo tube tubiganiriyeho gatonya, ariko ntabwo turabyemeza neza 100%. Turaza kumenya n'ibindi byose ubwo wenda kuko nimba bari bo baturutse South Africa bakaba bafashwe bari bafite ibyangombwa bitari byo, ubwo wenda turaza kumenya n'ababatumye, gahunda yari iyihe, byose tugende tubisobanukirwa. Gusa nanone muri kano kanya ku kindi twareba, ubu tuvugana Alliance Fleuve Congo cyangwa se M23 bamaze gushyiraho, AFC M23 bamaze kwimika cyangwa se bamaze gushyiraho umuyobozi, guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Bashyizeho ngo mu itangazo basohoye muri kano kanya bavuga ati Alliance Fleuve Congo M23 bamaze gushyiraho nkuko bari babitangaje ati ntago birenze iminsi 2 Kivu y'Amajyepfo idafite guverineri. Guverineri wari uriho twaramubonye ubwo M23 yamanukageza muri Bukavu, yarahunze, yamanutse kuri moto, mwabonye amavideo y'ahantu hose yarahakwiriye. M23 rero uyu munsi kubera kubona ko Kivu y'Amajyepfo nta muyobozi yari ifite, nkuko yafashe Kivu y'Amajyaruguru igashyiraho umuyobozi, yise yimika witwa ngo ni Birato Rwihimba Emmanuel, niwe ubaye guverineri wa Kivu y'Amajyepfo muri kano kanya. Ndetse bahita bashyiraho n'abandi ba vice guverineri be babiri bamwungiriza, barimo uwitwa ngo ni Dunia Masumbuko Bwenge, ndetse hakaba n'undi witwa ngo ni Gishinge Gasinzira Juvenal. Abo nibo bagiye kumwungiriza, bamaze gushyirwa muri kano kanya. Ni ibintu bisohotse mu itangazo n'ubundi rishyizwe hanze na M23. Nanone kandi nkwibutsa ko uyu munsi turi tariki 28 z'ukwezi n'ubundi kwa kabiri, umunsi usoza ukwezi. Mwagiye mwumva mu minsi ishize bavuga ngo ibihugu bigize umuryango umwe bw'Uburayi, imiryango y'abibumbye, bira bihugu ngo byari bigiye gufatira u Rwanda ibihano, ndetse n'ibihano byashyizwe hariya bavuga ko hari abayobozi bagombaga ku giti cyabo gufatirwa ibihano ngo bagera mu 9 ndakeka nimba atari 8, gukuraho inkunga yagenerwaga u Rwanda, yabira bihugu bigize umuryango umwe bw'Uburayi, n'ibindi bihano byose bari bagiye batangaza, inkunga zihabwa igisirikare, ibyo byose bikavuga ko ngubwo batoraga hari igihugu cyitwa Luxembourg kitambitse kikavuga ngo ntago u Rwanda mwahita murufatira ibihano, nonaha mureke tubanze dutegereze inama n'ubundi zongera igahuza bino bihugu cyangwa se no miryango y'ibi bihugu turimo za SADC, EAC na bino bihugu muri rusange. Indi nama izabahuza yagombaga kuba uyu munsi. Icyo gihe baravuze ngo mureke dutegereze iyo nama, tubanze turebe icyo bari bugereho, ibyo by'ibihano mubiritse tubanze turebe iyo nama ubundi hazanzurwamo iki, ko n'ubundi ari inama yagombaga kuba iri gushaka ibisubizo by'ibibazo byose biri kuba. Iyo nama rero twari dutegereje ko iri uyu munsi kugira ngo tunamenye biraganisha he, haravugirwamo ibiki, nubwo wenda imyanzuro yafashwe mu y'ubushize imyinshi itashyize ishyirwa mu bikorwa yandi yabereye muri Tanzania, n'ubundi urugamba cyangwa se ibibazo byakomeje kuba twakomeje kugenda tubibona. Ariko iyo nama yagombaga kuba uyu munsi ngo ntago yigeze iba. Iyo nama ntago yabaye. Abenshi bakaba bari kuvuga ati bishobora kuba byatewe n'abari bateguye inama. Iyo nama igomba kubera muri Zimbabwe. Bari kuvuga ati inama yatewe n'abari gutegura iyo nama n'abatitabiriye, ariko bikavugwa ko ngo hari abatari batumiwe, bikaba ari byo byatumye n'ibindi bihugu byose bivuga ngo natwe inama ntago turi buyizemo. Ibyo nabyo dukomeje kugenda tumenya ibyo ari byo, tumenye ngo kuba iyi nama itabaye kandi hari ibihugu byinshi byari bitegereje kumenya ibiri buve muri iyi nama, cyane cyane nimba inama yaragiye ivugwa ahantu bavuga ngo bagiye gufata ibihano. Urumva ko iyi nama hari icyo yari kuza gusobanura. Kubitabaye nabyo nanone hari ikindi bisobanuye. Turaza kumenya ngo ese biraza kugenda gute, iby'iyi nama ubundi niki cyatumye itaba kandi yagombaga kuba. Amakuru yandi yose turaza kugenda tuyamenye. Reba hasi handitse subscribe uhakande kugira ngo buri kantu kose kagenda kaba hirya no hino uze kugenda ubu wa mbere mu kugenda